Me mo bi biara kwa ba edeba attention TV so ebusia fan dan sam bi ajetena na ewo ya man ga ne mu ni sem eye yankase ya papa na ya bra yankase ya bra ya yenim no ewo industry mu Ghana ha no si a chese ewie ye mreyira de fa ne so de twe akra ede akona hindie mu say papa ya wishi no ye de bendebe yo ni nyina ni say evangelist show nyame ni buafu ye papa a chese nde no ne yankase ya mame aya AGRADAA na enya ni nyina ni say osinti ade aya brown no evangelist show nyame ekokopie mu AGRADAA ho no Rev Obofour no AGRADAA training sema Rev Obofour initiate evangelist show nyame into all courts and after evangelist show nyame ka so mpesika ne ho nkro ne ba ne ho chese some ni de bebre na yanko ne yanko hwe mesi evangelist show nyame ekaka na adwen ede mane AGRADAA me wo kwa obi frɛ me sɛ wan sample bre omo se wo wan sample bre na koka sɛ makojo no court. Subscribe to Ghana Update. Omo se wan sample bre na koka sɛ makoji ska obi honom ni pa ne court opeso di mura courtum na me obi court obi tuma chamade. Subscribe to Ghana Update. Court a wo kon no so be chamade o me kan okra chro so we be gina social media na we be kan Ghana ha sɛ suro nyame bo ho ban ni pa no woni hwee woni tumi bia. Subscribe to Ghana Update. So we can on social media na say Ghana say so nyame bo ho ban tisa ye beku bo ho ban was spiritual nipa no woni ani woni hwe hemanim ye frame so fusu. Subscribe to Ghana Update. So we can on Ghana say me mo me ho ban a we be can on Ghana ha no say spiritually me mo me ho ban a nipa no woni ani woni hwe me wo ye okota wontime mfra mi o wo ye okota wontime mfra me. Do you know who Evangelist Nyame is? I don't want subscribe to to Ghana Update. Me are proud. I don't want to talk much. But leave me alone. I beg you, Ghana. Let me be subscribe to Ghana Update. Voice, youth. Let me be on the street. Me obienu wa yo koto with my friend Machamade da untimi. Me subscribe to Ghana Update. I'm sure the panel will cancel. Mako bi oyo koto na. Say the panel. Me ohie toilet edigu ma japade so krampo a menka no menya no hwe. They said you be abodam ehwie toilet edigu car ho a unim so ye ne bibia enye because only the normal woman being mu. Nti nipa na wo ka se makosofo bi ojon okoto no nipa no ojon okoto pese ode mi wura okoto mu no se ka sa nipa no nko ade anka mini problem ka on cancer won kan subscribe to Ghana Update. Obi na adwiri mu do obi onya nsa bia nim se sa nipa no waboda obi na adwiri mu do obi onya nsa bia nim se na adwene nsisi so obi na adwiri mu do age se omo se bi predasa omo adwene nsisi so no omo ne follow no omo ne di nachi omo wadwene nye perfect omo adwene nye 100% like omo ndwene se de ye adwene omo dwene nko akiri omo de omo adwene nam ha ya omo adwene nam mfikyiri ye adwene nam akiri ye ne ma different abawiase no omo adwene nam akiri sankofo nde omo ni se nipa ne kasa ye serious mo omo adwene dwane ko akiri se o to on come de me ho kire me ti baabi mo mboa me. Subscribe to Ghana Update. Actually, in Kofa, no, 150 million. Nasa mache boys in 100 million, so I'm Franco Yejuma. So I am home in Hammy. I did your moon frame, so for comedy, to my mom 100 million, so Franco Yejuma. I seen a million Munyama and let a moon frame. I'm a Miss Wanyaka credit, I got to machine. Subscribe to Ghana Update. Una wa mama hwe na wo hwe me din no o sori ya wo se adara me kwaje tinka me trans na common dim nkumi na bre ba yi ase be bonsa me trans na common dim nkumi na bre ma yi ase be kasa sofu we no preach o sofu we die abrante o sofu we oba Ghana pa o che dia nka o sofu we die na ko fie ko didi in some way the okasa obedi etire pa de nya ochina but still na ebe ma yeni akwa akodi etire ani evangelist show nyame ono no ba me ma AGRADAA shut it up and I say
AGRADAA still na on so bia entumi no kaisa social media handles nyala attention TV to oba omode aso be like oba share no comment we videos ni nyina so wo share mo abonti abom semana from ohema echa